ostvarili smo jedan dobar rezultat. Ja mislim da je mogao biti, i lično mislim da je mogao biti i još bolji, međutim ekipa je bila u takvom stanju kakvom je, da moramo biti zadovoljni sa ovim što smo ostvarili. Znači, imali smo jedan poraz od direktnog konkurenta, od Šamota, koji smo izgubili sa jedne razlike. Ostale su utakmice sve riješili u svoju korist. Tako nadam se u nastavak tog prolećenja dijela da ćemo imati 100% učinak, da ćemo zadržati to prvo mjesto i jednostavno da ćemo ući sa maksimalnim brojem bodova sa 4, jer smatram ima tu dosta prostora za Mokru Goru koja ima samo jedan poraz od nas, tako da je ona kandidat i bilo bi dobro da oni budu na drugoj poziciji, jer u tom slučaju mi prenijeli 4 boda. Mi trenutno imamo 8 igrača tu koji mogu da iznesu teret, ali je to vrlo teško jer jednostavno u toj ligi koja se igra za super doigravanje, igra se srijeda, subota i vrlo je teško izdržati taj ritam. Tako da se nadam, ako uspijemo da dovedemo 2 igrača, eventualno 3, da ćemo imati te rotacije da bi mogli da odradimo cijelu ligu. Ja sam u suštini optimista i nadam se da možemo do konačnog cilja. Ovo je jedna prva stepenica koju smo već prebrodili, ostaju nam još 2. Smatram sa ovim ljudima trenutno što vode klub da su vrlo ambiciozni, da su shvatili ozbiljno rad i da nam jednostavno izlaze u susret, da imamo sve uslove i to dobre uslove da bi mogli to da ostvarimo. Znači, na nama je da pokušamo da ostvarimo to, da se plasiramo u Superligu.